Yo. Wah. Dapat sih iso. Yo tak paksa paksa. Syukur nang omah soran nang lawang mutera. Aku malah pengen lemes ngene. Engko nak waras mau kali ra kapan. Yo.
jedor. Coba kompak apa ora? Sama enggak sini? Sama. Sama anu. Aku tuh. Ya toh. Sama dia aku ngomong. Mbak. Dek ini kan. Dek. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Jadi kan kurang betul ya. Oke. Ulang ya kata Ya ya ya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Mantap mantap mantap. Coba aku. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Mantap. Ayo. emak jedor, emak jedor, emak jedor. Isa ora kowe iki lho, isa ora. Mbak Deni kan iki lho. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Kompak. Enak, ini kompak. Pelok. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ya kowe do. Dor. Mak jedor lho. Ibarat ini tak dor dhewe. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Bayangnya aku nyapol. Penonton iya ngerti. Modelnya kalau aku main tak verti. Di sana jajan. Nang oleh Bang Kole aku ilangi. Aku tak boleh. Buat monitor lho le. Dor le. Bisa nih. Dor. Hah? Udah jawab toh. Kok tak paringi. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Bedas lho. Alah berkok nih. Dor. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Aku iki jenenge Kirun wong omahku saking Madiun disangoni kula matur nuwun warga Ngawi gotong royong guyub rukun sinden cantik niken salimbri ada leme saking Kediri body seksi wajah cantik sekali ora larang sapa wae dilayani jangan gapo jangan gapo jangan gapo dagelan gundul jenenge mondel untune ketok metong dagelan mondel pancene konyol sayang rupane lah kok kaya konci Bangkul kunci kaya kunci. Kaya sampai nang iki. Batulane kok Lagu ini ngubunge ya konci. Serius. niken ben ngrungokne iki Ramadan tahun iki nggih aku ki ya bayar ya serius aku dagelan suwek buat didodomi. Kok